lentswe la Modimo le setse diphoso. Re bala Makhele ya Johanne kgaolo ya 10 temana ya pele go emisa ya 16. Makhele ya Johanne kgaolo ya 10 Because at the man I played with Isa, the man I shared the Gospel of John, chapter 19, verse 1 to 16. The Paseka, how that she had in circle, wherever at the man I played with Isa, the man I shared. It's Bona kimonsenza kemolona le tsebe ho ba ka ipona mola go le ha o le mo le Jesu a tsela ntle a le jwalo re tsena fa patlo a le kwa a pere go ya pulate ila to a go bona motho Papa Prista wa holo le batlanka ya ka ba mona ba hoa ba re mothahise Pilato are go bona mo nkeng le lona le mothahise ba nna a ke fumane molao be ba Juda ba araba ba re na le molao le ka molao wa rona o lokela go shoga ba di ikentse molao ila ka ka le wa iketsa tshaba a boela ke na khotla a re Jesu wa ho kaina empa Jesu ha ka mone ya karabo Pilato a re yena na ha o bile nna ke na ha o tsebe hobane ke na le matla a ho thagisa le matla a ho Jesu a araba re Ukabe sina matla hona le hanyane ho jane hawa newa aitsudi ka baka leo ya netse wena ona le sebe se sa jole Pilato ba batla ka mo aka lokola ka teng ba Juda ba hoa ba re ha o lokola enwa ha o tswale wa sesane e mong ya ipea morena o hana sesane Itse Pilato kwa taba eo ansetsa Jesu mtlemme ya dula setulo sa katlolo ngalo e bitswang tlapa ka Seheberu ke Sabata ine le letsatsi la ho hlekela Paseka mora yona ba tlile go ba ya botshelela Pilato a re ho ba Juda bona morena wa rona ke Impa ba hoa ba re motlose mothahise Pilato a re bona ke thagise morena wa rona Baprista ba baholo ba araba ba re ha re na morena ha ise sesare ya ba o ba neela yena gore ba mothagise mme ba tshwara Jesu ba ya le Kena kene kusula Modimo shona mapatse lentswe lao Kaya ya ho sinke kaya a decision not to take a decision Ibe unka keto ya ho sikiwa exactly Kutoka Aba tumalokela hukuta sabaki sambo Kapa hukuta hasa nisona Hawa kaketo ya usingi karoli hukutu Zeo zeba hukuta ya usingi Moro bakilente Kisoma seo kumana Pilato asieta
Pilato utlwisisa qeto eo a lokelang ho e nka, empa o etsa qeto ya ho se nke qeto ena. Ha o bala temana ya 16, Pilato a arabela meruo e fapafapaneng. Moruo wa ketapele ya Bajuda e leng Jesu ke letlabapio, senokwane se lokelang boithabiso. Moruo wa Jesu ka boyena o reng ke morena wa Bajuda, moruo o tibileng ka hare ho yena Pilato ka boyena o reng seo e leng nnete le se teng. Ka lehlakoreng le leng ke moruo wa ditshwene o batlang Barabase. Bona ke boemo bo Pilato a iphumanang a le ho bona, le boetsa a se iketse. Ka ho elellwa kotsi ya boemo bona, Pilato o nka qeto ya ho se nke qeto. Le ha tseba hore Jesu o tshwanela ke ho lokollwa hobane hana molato diqosong tseo a mekwang ka tsona. Ke lekile ho sheba qeto ena ya ho se nke qeto ho tswa dipapadi tse fapafapaneng. Matheo kgaola 27 verse 17 le 18 e re ha ba phuthehile Pilato a re ho bona, le rata ha ke le lokollela o a e ho Barabase kapa Jesu ya bitswang. Hobane o ne a tseba, hobane ba mo neetse yena ka mona, for he knew it was out of self-interest, and they had handed Jesus over to him. Pilato o tseba dipolotiki tsa kereke ya Roma, o tseba tsela eo baetapele ba Bajuda ba neng ba sebetsa ka yona, mme hlalosa sena ka mantswe a mabedi tumaneng eo le badileng moo hona le hloka toka. Dr. Luka, Evangeleng ya Luka kgaola 23 temana ya boraro ho ya bone. Ya ba Pilato o mmotsa a re, na ke wena morena wa Bajuda na? Jesu a araba a re, wa bolela. Pilato a bolela baprista ba baholo le ba bangata, ha ke fumane molato mo motho eo. Ke karolena ya phumano ya Pilato jwalo ka ha e ngotswe ke Luka e lokela ho qhala moo ena e re no prosecutor le bosi. Hobane ha hona lebaka le tshwarehang, hobane Jesu a ile a tshwarwa. Ha o ya kgaolong ena verse 13 to 16, jwale Pilato a bokella hammoho baprista ba baholo le maosana le setjhaba le bona, le tlisitse motho ena ho nna, la re o kgelosa setjhaba. Bona ke mmotsitse le le teng, mme ha ke a ka fihlela molato le ha o le moo ho motho ena wa ditaba tseo le mo qosang ka tsona. O dutse jwalo le ho Heroda hobane o mo kgutliseditse ho rona. Le bona motho ena ha ka etsa letho le tshwanelang ke lefu, ka baka leo ka mshapa ke ntho molokong. Lekgotla la sepoleke, the National Court tlasa Heroda, le fumana Jesu a sena molato. Bakeng tsa Heroda le Pilato ya neng a emetse lekgotla le phahameng ho feta makgotla a Roma Jerusalema ka nako eo. Leqeto ya bona ke a tshwana tabeng ena, bobedi ha ba fumane Jesu molato. Luka kgaola 23 verse 22.
Not guilty and discharge. Ukela kapeta, umata wakupa wale, bamane sexual harm, a tangible evidence. Se o Jesu akakuswa kasona, misio batwela mbili usieta, ki umuwa basaimisi, ule Jesu atakisu. Wepa khedi, Matthew, how the Mashama reality supile, verse 24. 26. Jole bila to hapo na ubani hatusile to. Leo kama ferifiri mtoto dawa ankameti asaba pansenya unatare hakina ora tu madina mtu yoya kile wipotele. Secara kaupe. Sa arabe la kumana ya ha. Sare matia hai aliputuma bana basi wale abalokole barabasi hai Jesu mtambani amshate amnela ketelon Pilato ena mane kete kile yasinke Keke kapuloko. Yakin seba ante, berhana mala tuh bilang keke kapsul bicara Paseka itu hal kayak Kali bakal ketu naya, yang sengkit kayak. Apa bana, cina jauh lebar, kumana mempai waktu tu bezin, pasalnya banyak Yesus. Isizem takisona hai kae ko singi kae gila ko obonete patalaza bobon di manga upan bila mena tsiro Jesu anamula to ya Jesu na tsana ko ena ki kae bila to sabate nunca me unka kae ko singi kae sera le pasen Leonardo Pilar Blona, Lotiki Hutuda, Udimatra, sitting on the fence. Olikapova, Hatata, Ausitaka Milana, Niweta Sena, Kaore, Ankeke, Ausinkike. Kakava Pristava Homo, Inesi Patue, Bamonela Patala, Tauri Jesu. Mulher, se mulher na halamana. Kita ho, bawa bersama papa kau miupa, menyelisa nomutisa bersopo, bawa menyelisa nomuharaka, karinyato, bawa sampai sahara leceh, kasih berbeda tiada musuh Allah, tumbuh maya senaplah. Empat pasti, momentum sebelah dan kakek itu. Yahudi menang ya senamula tu batai tersewa sebatang kain berbeza ikoro lawan bilet ketemunya soal Pilato bukan hanya nak kadeling bolan mulai awal nak kiri kalau yang ai kumanang Mula ya kutsi udi matrata kiena hore mutu sa takhis ha mula ya kutsi udi matrata hore ki takhis bole awana apisa baba boto ba eri kentonya bo basa juga udi matrata pare ya kutsi udi matrata ada namanya Ai se sale vai estar perdão
matla lefatshe. Ba bua phatlalatsa hore eo ba mo sala morao bona, eo e leng morena wa bona ha se Jesu, empa ba tseba morena wa bona. Le hona le mongolo o ngotsweng ka Selatini moo ho reng Caesar Tiberius mora Augustus. Ha o sheba tjhelete ya bona ka nako eo, fumana setshwantsho sa Caesar. Afrika Borwa seo ke ipotsang sona ke seo, ke putse dipatrasi kapa jwalo ka baprista ba baholo o tseba qeto ya hao, mme ha o tjhetjhe hodima yona bophelong ha ona ntho e monate jwalo ka o tseba moo motho a emeng teng ka wena. Bohloko ke ha o sebetsana le motho ya tutseng hodima terata hobane ha o tsebe o tla wena ka lehlakoreng le seng. Ho kotsi hobane ha o tsebe wa bata kapa wa tjhesa. Jesu o ne a tseba hantle hore baprista ba eme hokae ha ba mmala. Le ha bamofuwedi ba etapele ba bohlokwa ba kereke ya ka nako eo, seo a neng a se tseba a tutubetse le ha bobetse ke hore a ba mmala, empa pila o dutse hodima terata. Jwalo feela ka ha Jesu e le mora wa Modimo, Caesar yena o ipona e le mora medingwana ya ka nako eo. Ke ka hoo baprista ba tshwanang le phokojwe tse hlomolang letlalo la nku ba re ha re na morena ntle le Caesar. Ena ya ka pela rona kajeno re ke la mo amohela le morena wa rona. Seo re se batlang ke hore fela a thekiso ena yena ya ipakileng ka mesebetsi hore yena ke mang, ke mora wa Modimo e le ka nnete. Ke yena eo lefatshe le batlang ho mmona thekiso, empa ka lebaka la rona baetapele ba Bajuda ba kgetha ya tshwereng moruo wa lefatshe, ba kgetha ho hlompha eo setshwantsho sa hae se leng tjheleteng ya bona ka nako eo. Afrika Borwa ha ke re letho, ke leng Caesar ho bona Jesu ya tabohetsweng ya balabula ba se letho papisong le Caesar ya parang Lesotho ya nang le di-VIP protectors. Eo setshwantsho sa hae se hlaha tjheleteng ya bona ya naha. Afrika Borwa ha ke re letho, o dutse kae ha o patileng. You compromise your faith because of their disease. Setshwantsho sa tjhelete Caesar yena o ne a emetse ona mmuso o fihlileng wa ripika le ho hlasela ditlwaelo tsa ho rapela. Afrika Borwa ha ke re letho, ba kenella setjhaba sena ka melao ya Roma e neng e hatella borapedi ba bona. Ke Caesar eo ka bakgetho ke ntebeleng a disrupta tshebeletso tsa kereke Jerusalem eo kajeno baetapele ba yona kerekeng ba fumana mangweleng a hae ba aparang mebala ya political party ya Caesar. Afrika Borwa ha ke re letho, ana ke matla a o tjhelete e nang le yona ho lwane haro sebakeng sa yona. Ba ka kgetha dikola lefatshe sebakeng sa Jesu. Ha se
Mathandela etsaya hore batho ba batla ho lebiwa Paseka hore na e santsane e tlhokagala. Afrika Borwa ha ke re letho empa ke wa rona monena ke sesase ikgetheleng are you on the fence kapa le tshwana le baprista le bamoruti who know their position where they are standing. Empa Pilato a etsa qeto ya ho se qeto ya Pilato ke sesare ya ileng a lebisa kereke yona yena lekgetho le tsabehang meketelo a se busetse letho ka hara kereke yona yena ke yena moetapele ka jeno ka hara kereke yena yeo e fumanang lebitso la maphutheho a yona ba kgethang yena jwalo ka moetapele wa bona ho ena le Jesu ya ba hletse sefapano ke ha kae ka hara makgotla a dikereke re iphumanang re nka diqeto tseo re di nkang ka moya e seng ka ditabatabelo tsa mabotho ba bang ka hara ketapele tsena ha ba lokela ho thusa ka diqeto tse tlaisa kereke moo e lokelang ho ya teng ba tsorama hodima terama hobane bona ba batle ho hloma phatlalatsa ba hlapa matsoho hobane ba re ha ba batle matsoho qeto ena ya ho se qeto ka bo yona o siya ho kganathetse matsoho le madi le meya maphutheng di tla batla matsoho jwalo ka moruti ya kile ka netela ho Pilato ba le tseba mo watsi o di matra na le ba bang ha le tsebe mo watsing kapa mo ba emente ha le ba sana le seo Jesu se emente ka kereke ya hae e ba mo barabasi ba tseba lokullwa di tlamo ba hlonga rona le ba tsela pele ho hlorisa lefatshe ya molato wa kwa ya senang ya molato wa lokolo ya senang molato wa thapiso haeba o rata ho latela Jesu tseba hore ha ona terata yo ka ikgella qeto yo ka nka ke mo latela kapa wa kgitsana ha o batla ho latela Jesu le ka nnete isita le aramola ha re iphumane re nka qeto ya ho se nke qeto hobane ho ena le bao ba tshabang hobane ho ena le bao re batlang ho ba thakgisa hobane re sa batle ha le fisa ba behang bone ka polisi sa ntho eo Pilato a phakisang le ba ke hore ha o le moetapele ho fihla nako eo ka iphumanang ka diqeto tseo ho nang le bao sa tlo ba thakisa e le ba tlileng ba o tshehetsa kapa ba iso ka ba o tshehetsa ha e le qeto yona o lokela pele o sa tshepele ha o nka qeto o se nke qeto tseba hore ho na le motho ya bolawa ka lebaka la qeto ya ho se nke qeto ya hao ho na le batho ba se bomolang ba ka lefang ka bophelo ba bona ka lebaka la hobane wena o nkile qeto ya ho se nke qeto batho bana ba tshabang ho ba lehlakoreng la Jesu ha ba araba Matthew chapter 12 verse 30 ya santwane one planet le ya sabokeletseng le nna kwa hasa
Whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Pilato, Wilarahana, Akako Hasubero, Senasawanka, Kayato, Kaufela, Nutsuramanata. Utilisitere Matse Kaketea, Impossible Kinakaketea, Haitito. We know who called it to la Jesu, Pilato Aketa, who called it to la Moruti. We know we come how Wamutibo, Uketa, Udula, Umatrata, Miunkamate, Uhatela Matoro. Continue. Kikatena, Yossi, Yo Pilato, Ainka, Ulikate, sei che te ho sentito Jesus, che te sapevo di fare. Dimo otaku da olite, utumera kaposa kini. Antunke obilo chanela otiba mo intenda okamu. Ta Jesus kahara mukiba. Sika tumela. Lehai kaba dipolitiki. Wala kafamelo kako rata Jesus. Kapata samai mo. Matemba tsoka chelo. Isedeti abana matsoba. Kalba kala ya titi matara. Kera ketrata usitu da otola pele. Ubani kara keta pele tsatso. Una chipila ya tsara unka keto tseo atsaba mole bape la hai kitsa batsheri se pilisa patakhen tsaki ketrena malapa mangata la phane athubeile hobane ka araona hona le bopila tlo batshaba go ba bolela nnete mo go hlokahalang e ka ba bana ba ha e ka ba molekane wa Paseka a Jesu a ema kapela e del khaita se zikre le dula di matrata kapareza Cristo la hopalate sina tsaba la hopatu patari akino kete la volenza watu wa parama kuleta authority ring ile zote mfa kera ya kole ya Jesu kitula mutrai kiti papa ikula upeki ni emani kole ya Jesu haina nyutra ina kimunduna ya kueleme ya papa Hona waruhani ya kwa mpino utimani fu lele milete unkako ene sabe babu pewa sepate malo tuwa chaka mati runana khaita ulo mantra tabisa Paseka ye rona to na matsebi kacheno kumfurale Não sou melhor para a América que um dia eu vou acontecer. Até agora, Coreia Rai, aí não faz. Vai Hana, capa vai pé. Jesus, as coisas não falam, as sabatas nunca vem. O para de me dar, capa o primeiro sorte, salvate, canal terra, já roubar. Sebeleto kapag sunta okay how meeting you prioritize the invitation it's a thing ana ko ya hola pela itu kamba wai papani yo we ratan television ya sobi wa pera na bebe le tatelo katu ko ya no sa how sa fa dinkile seba saudi Kakek, esse pé, é o seguinte,
Mais c'est papa, c'est pas vous. Jésus Christ est Satan. Jesus. How I don't remember the size. Kalau orang yang bisa tahu juga, kita dapat tahu di sini masuk. Tahu itu. Saya ada orang apa yang akan boleh. Hari pertama kita yang Paseka. Bagaimana boleh? Rezo mkono au mkaito sasa mkaito kaito na hayo kaito yao iskala kaito itibile mathabo ngoba rezo mtuthi siku tsamani ila to imako ila mwela ya Jesus. Let's all hide in the middle of it. How will say? The Lord said, "Some I have seen." Let's all have to what we are doing. Kapal natin, kapal kaki, kapal sins. Hari ini kita kreatif sebesar. Masalah orang level. Kreatif. Sesa toja una causa. Timba kreatif. Sebetulnya ini terus nampaknya orang kita sisi kalau macam. Dan amnya kamu sama dia. Mereka punya alasan. Mereka sadar seorang masyarakat. Tahun kan kita sih. Dalam masalah berbagai. Aja isso a face da pantalla. Melhor na teoria. Melhor onde está. Então não parece Paseka não. Não just pide a fama de uma carreira. Berapa mais? Kalau baca kucingnya, kira-kira hal yang diciptakan orang kalau dia hal. Ocasião de popular falta não kaya sahara segregação na democracia que se shiriki makalai eu vou fazer algo que é negatively affect the life of another person. You must stop that guide to the night. You get guide to yourself. Então não há tua Paseka. Hayo katika night. Ndio pia watu wengi sakale bana. Lala yena hayo kuti. Gatumia ya mtini kwa sababu. Mira mera kwa mtini. Ni mambo ya sasa. Ni halitumia kwa sana. Paseka. Surtout les vous avez dit vamos fazer ao falar sobre o Hamas e pizza até a missão não sobre esse barco porque não sobre o que ela não fala but as Christians we refuse to be tempted by material demands which will shift us from our Christianity. But please, Batsorani, Nibarani, a Christian walk, not the
mitume mfululizo. Libitso la Yesu ya pima isema katika leo. Na mtume mata la Yesu.